Pozdrav svima ljudi, ja sam Pavle i danas ćemo igrati Terrariu Expert mod i samo čekam da mi se svet napravi. Uzeo sam Medium World, to je ono osrednje i imam ovdje Corruption, a ne Crimson, mada je više volim i Corruption, a ne Crimson je Blue. I evo me, ok, nice, samo ovo da ok, sad kupamo mi, svašta mi kupamo, nice, a iskopat ću nekoliko drva, da stignem barem do 200, to će biti dovoljno, a ovdje ima i kamena. Kopaj drva, kopaj. Cepaj drva, ne kopaj drva. Ovdje ima i kamena, nice. Ovo je ga bol slime, sad će malo da mi treba. Bić. Ono. Kopaj. Neko. Šta se napalio na ovo kopanje? Ovaj pikeks je bolji od ovog mača. Forceful. Ovo sam izabrao neki random skin, mrzelo me da pravim. Mislim random lika. Koliko imam drveta. Ajde još ovo dva velika ću. Ovo i ovo. Ovoga loga. Ja to ne logo. Ne bolje kod logo. Ok, idemo. Evo ovdje je hopper. Ok, dobro. Sad ćeš ti da budeš ubijen, osim ako mene ne ubiješ. Bilo bi lepo da me ne ubiješ, jer snimam, glupo je da umrem odmah. Tako da, idemo. I stani bre, idem po onaj kamen tamo. Tamo ima mnogo više kamena. Kamena. Ždi. Ok, imamo 12 kamena. Sad ću ovaj kamen da pokupim, treba mi za pećnicu. I sad kupam kod glina, clay block, nice, that's nice, ok, idemo još jedna, 3, sad izađu smo, i sada ću da pravim nešto od drveta. Prvo ću napravim armor, wood helmet, wood breastplate i wood greaves. Ok, mač, godly, nice, hammer i ništa više mi ne treba. Umri, butterfly. Dobro, sad neću juri. To nije dead, to je životinja. Insekt. Ok. Lol. Vidi kako mu mala glava. Ništa ne. I stani ovdje. Ima ovaj koper. Duzme mi njega. Bilo bi lepo. Duzme mi njega. Evo ga ponovo slime. Sad sam ja malo jači, sad ćemo marmati. Nice.
Evo ga purple. Koliko ima 80 ovako normalno? Ima 40, znači sve po pola. Za pola sve. Sve. Evo ga, evo je vaza i evo ga metal, nice. Moći da napravim anvil. Uzeti nakon, ako hoće. Na englesku. Okej. Sad čekaj, stavimo da jedno ne padne. Idemo vamo. I ajde sad ću od svira. Džavolo koji pravim. I možda da bude naš prvi chest. Ok, pravo malo istražim, neću da razbijem ove vaze. Evo ga naš prvi chest. I stani throwing knife i shotgun. Ok, idemo dalje. Možda imamo još. Najdalje. Dobro, ovo miš. Nice, brate, što da ima skaču. Wow, bravo. Koji sam ja genije. 6, that is answered. 4. Ok, idemo ponovo tamo i ponovo ću da probam nešto da radim, da volim čovjeka. On mi pomaže da, ako mi treba nešto da napravim ili mi priča kako trebam da preživim u svijetu, tako. Sad ću ove vaze prvo da porazbijem. Ok, a ovdje su negdje, a ovdje sam ovdje. Wow, pričate, punice. Ajde, slajmu, skoči. Da ti vidi oči. Kako lepo pevam. Nice. I nema ovdje chest, nice. Šta nice bre, nema chest. Evo još jedan ipak ću da stavim ja roll inventory. Nice. I sad idemo ovamo dole da istražimo još. Makar crko ja opet. Nice, recall potion. Koliko imam recall potiona? 3 da se mogu da se vratim kući. Ok. Ljudi, kao što možete da vidite, ja sam ovdje umro. Sad mi nemaš ništa, haha. Ok. Idemo ovdje. Voda. Nice, voda je ovo. Onda padim. Da pazim. Zamke. Ok. Gdje ovdje? Evo ga tamo. Kako se kaže. Nice. Ok. Ne. Pa dobro to je. Ne. Life crystal. Oh my baby. Ipak ću da uzem najbolje. Šta je ovo? Ne, gotov sam, pukao sam ljudi. Ne, nisam pukao. I need revenge. Evo ga zlato. Evo ga još. Tamo ste. Brate, šta ima ovdje ruda? Gold.
Ovo ovdje ima dosta zlata, koliko imamo 18. I sad ono gore iron. Sad i ovdje potrebno. Okay. Okay, idemo. Nice. One granite elementa, vidi. Mrazim ga mnogo, znači sad. A pretvorio si se u blok, kako si ti pametan čovek. I ovdje granit bajem. Što me ne vidimo, kako se pretvorio ovdje nekoš. Mrš! Bogru jedno. Umri. I on četvalja. Umri to. Ugrani blok, nice. Dajte da malo sad umrem. Okej. Ne, umri. Shurikenzi, haja. Okej, umri. Fuck you, fuck. Okej, samo me pustite ljudi da uzmem brenu. Ori. Dobaj. Što? Decrease, minus control, cost, stop. Fuck. Nakon da umri. Možda kranite momenta. Ne. Nemoj sad da umreš. Glupane! Ne! O daj, brate! Da me zezaš, čoveče. O dobro, to ne. O ne, noć. Noć. Jepa. Sada ću praviti kućicu. Znači kuću. Za misija. U stvari ja ću kod njega živim. I tako. Sad mi treba wooden table. I malo okej, i sad ću praviti kućicu. Nice. A ne mogu još. Kako mene bi uzeli. Daj, bitch. Okej, čak ulazi unutra. Sad pravimo kućicu za tebi da ti živiš srećno, ja da živim srećno. Koju je reši se ću ovo da sklonim i tako. Mogu dođu iz ovdje. Pa nećeš ti meni da uđeš u soninu jedno. A ne. Hammer. Možda se prevario. A dobro, možeš ti. Ja, dobro. Sad, moram da vidimo ovaj demona. Ok, opet smo. Pretty nice.
Ok, znači ovu stranu sveta nisam istražio, sad ću istražiti, pomoći, grupa, nisam grupa, i treba mi ovaj shine potion, pošto neću da trošim bakre. Ok, imam svašta, idemo, posto, nice. I evo ga još jedan zombi koji će umrti, koji će umrti. Šta vas je? Boga jedna. Umri. Sad sam ubio. Ja ga sam umreti, bre. Životinjama. Okej, oh my. Ok, znači ću da ih gađam odavde. Samo da stvarno gdje će Stopili su. Zašto? Nemam bakle. Bakle ovdje. Ovdje. A ne brevići svjetlo. Svoj pokuši. Idemo na čest. Idemo na čest. To otvarim. Poslije ću ovdje tražim. Možda ima nečega dobroga. Okej. No. Nice, i sad gdje ono beše često. Da, jeste. I možete ovdje. Oh my. Finally. Ok, čekaj ovdje. Taj. Imamo Iron Skin Potion. Dobro, ček. I lose the ability to slide down the wall and probably Ok, a nemoj, pa... Ne, pa marš bre! Bože, kako me nerviraju. Isto ljudi, još jednom ću da probam da... Kako se zove... Još jednom ću da probam da je ovo malo... Jo, vidi ga zombi, šta će sad? Stani. Kako me damage-o? Imam 2, 6, da bi napravio suspicious looking guy. Ali sada nema šanse. Može 2 hita da mi je treba da barem da imam 200 health i on će se sam stvoriti. Kako me nerviraju ovi zombi. Imam za mana kristal. Imam 40 mana, ali to nije dovoljno sada. Tačno jeste za početak. I evo ga još jedan demonaj, nice. Umaj bre, umaj ti, svi umaj.
treba mi ok, ničega, idemo dole. Oh my god. Shit. Mogu sam. Koji sam ja gledao. Ok. Idem dole, pa šta bude, bude. House underground. Ništa ne vidim. Evo ga golden chest i flare gun. Da, brate, da si mi flare gun. Wow, that's amazing. Ću se ugušim. Bow statue. I evo neko već ovdje, fuck. I okej. Ne! A zašto ti ko sa tebe zvao? Obišao je. Uglaš to ovdje u mene. Nice. Svašta nešto. Gold. Ništa ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, naravno bacite like. I čao!